دم خوش گهدار و تماشاوان هجاد باسی روژا ایرو دم لگل هبودونه. بویرین گرنگین نافخی و دروی لدردورا ترکیه رو ددن. لعالیه که روشات هفلی هف آدشبریا برفره دناو برین سیاسی و جواتی نافخی لعالیه دن نزالیالیه کرد پیوندین در بده. هفکارین دیرین این ترکیه روژاوا و امریکا لی هر وها دوستی وان داویان روسیا جی سیاستا ترکیه بطایبتیا هرمی دلگران. جهی سروک وزیر هرما کردستانی نیچیروان برزانی کجبو بشداریا لوتکیا کنسیا اتلانتیک لستانبول آماده بو هر وها جوینک لگل سروکماری ترکیه رجب طیب اردوان پیکانی. کارودانین وی جوینی چبون؟ لناف ترکیه و لگل رای گشتیا باکوری کردستانی ده چاواتی نرخاندن دو تورانده هرگلین و امدی لگل سروک گشتی پارتی آزادی کردستانی مصطفی özçelik و çavnêrê siyasî Mahmud Şimşek ji stûdyoya Diyarbekirê bigirin dest. Em bi birêz Mustafa Özçelik dest pê dikin. Kek Mustafa em ji bûyera giring a rojevê dest pê bikin. Di sînorê Rojava bi Tirkiye re li aliyekê çekên giran ên Tirkiye li aliyek din hêzên Amerîka bi çekên giran ve. Ger tu vî wêneyî ji me re şirove bike. Evar baş cenabette ojbineriyen Kürdistan 24 ara. İro siyaseta Türkiye ya li dijî Rojava jî û li Bakurê Kurdistanê jî bingehê li ser dijayetiya Kurda hatiye damezrandin. Li ber wê jî Türkiye di riya gelek xelet de ye û ev riya wê şaş ev siyaseta ku zerarê د پیواژویا پیش ده بده ترکیه و خوشی هلبته جه او اکتورن مزن ین اساسی کنهال هرمن وک امریکا وک روسیا نه حسابه وانشی و به معنی ایرو امریکا زیاده تر لروجاوای کردستان مثلا رقای و شر الدجی داعش دای برخوا دوی پیواژویه و دیاره که امریکا ناخوازه شر و پفچون و آلوزیک نابینا ترکیه و YPG درکوه جبروی دانینا چکن خوی تانک خو چکن گران لحدود روجاوای کردستان و ترکیه اساسی خو مساجه که هلوسته که لهمبر ترکیه که او جوه سیاستا ترکیه نرازیه کک مصطفی هر وها د سیاستا هرمی ده ev siyaseta ku te jî binav kirî siyasetekî bê prensîpyal yani siyasetekî guser prensîpekî rêve neçû rojek li gel Rusya rojek li gel Amerîka rojek li gel hevkariya Rusya û İranê lê her wiha rola Kurd di herêmê de gelo Tirkiye balansa herêmî neda berçave siyasetekî xerab ajot باش آجود وی نرخاندنی گرتش مره بکن. نها ترکیه جبر که اساس سیاستا خو زیاده تر لسر دجایتیا کردا آواکریه لگور وی کی لگل کردا به او لزدی وی حرکت که او بری خود ده دولت دی بخو ذاتن اف سیاستا هری غلط و اگه ترکیه دوی مسئله دوی تیک بدجی یک جی اوه ترکیه دوی ده مسئله کرداده چه کردین لباکوری کردستانه چه لباشوری کردستانه چه روجاوا اف سیاستا که ایرو داجو دوی دانه آلیه کی ترکیه دوی جه لباکوری سوریه یعنی روجاوای کردستانه اما نه هلن تو دولت بی آوا کرن اما نه ایشه ترکیه دوی داره ایریشی روجاوای کردستان ایریشی شنگاله دکه چیشه تل شنگاله یا لبر وی ایرو اف سیاستا ترکیه داجو اون ببینن دمک لگل روسیا و لگل اسرائیل تکلیه و گل خرابو لیج جاره که و برای خوش اروپا و امریکا هندکی گوهرد برای خدا روسیا و اسرائیل اف سیاستک به استقراریا ویجی هر برجواندی خوی دولتی دجی کرده اساس دگره لی وک پارتی آزادیا کردستانه مگل لک جارا بانگی ترکیه کریه لگل کردا گوات الحو کی سیاستک لگل کردا لحو کری تو بمشینه تی کاره به
divê aloziya xwe jî tê çareser bike û tê li herêmê bikaribe bi hemû pêkhateyên civata xwe û li gel gelê Kurdistanê jî tê baştir siyasetekê kar meşîne. Îro eger Tirkiye ew peywendiyê xwe li başûrê Kurdistanê bike piştgiriya serxwebûnê û li gel Kurdên Bakurê Kurdistanê pêvajoyek bi rastî jî çareserkirina pirsa Kurd, pirsa Kurdistanê tê de bide ber xwe. Her wiha li gel Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî li hev kirîbe, em bawer dikin Tirkiye pêwîstî bi vê bêîstikrariyê jî nabîne û dê ji bo pêşerojê berjewendî her du aliya jî be. Niha Kek Mustafa min dixwest vê babetê em bigirne desta. Niha Tirkiye bi taybetî siyaseta Ankara'da siyaseta navendî ew bûye ku AK Parti jî vê klîşeyê bikartîne berjewendiyên mezin ên Tirkiye. Gelo berjewendiyên mezin ên Tirkiye nedîtina rola Kurd di herêmê de ye ku di konjüktûra herêmê ya îroyîn de tevayiya cîhanê, medya cîhanê, navendên cîhanî dibînin ku Kurd xwedî rol û bandorekî herî giringin û li sekna de hemberê terorîzmê de Kurda piştgiriyekî herî mezin daye demokrasiya cîhanê bixwe jî li aliyekî statûya Başûrê Kurdistanê te destnîşan kirî. Her wiha li Rojavayê Kurdistanê jî rastiya ku YPG, PYD li erdeyê li wê derê lê her wiha Encumena Niştimaniya Kurd û Sûriyê jî daxwaza statûyeka Kurdî li Rojavayê Kurdistanê herdem tîne ziman. Tirkiye bi nedîtina vê rastiyê gelo bi rastî di berjevendiya Tirkiyeyê mezin de tev digere. Niha Tirkiye di salên nodî de wek dewlet digot em ê nehelin Bakurê Iraqê tu dewlet bê avakirin, digotin wana eşîrin û gelek tiştê dî digotin. Ew siyaseta dewleta Tirkiye di nava pêvajoyê de çawa pûç bûye, ev siyaseta ku îro tê meşandin jî ew ê pûç derkeve. Tirkiye berjewendiyê xwe berjewendiyê Tirkiye çi ye? Berjewendiyê Tirkiye tune hesibandina milletê Kurd be, tune hesibandina mafê milletê Kurdî netewî demokratîk be. Li ser van hesabına Tirkiye'de nikar bigêjin tu derê divê veya bibînin. Berjewendiyê Tirkiye ew e ku li gel Kurdan hevkirî be. Îro li Bakurê Kurdistanê çareseriya me berî referandumê jî got çareseriya ku bikaribe qanûneke bingehîn ya demokratîk û federal ji xwe bi esas bigire li ser wî esasî divê pêvajoyek dest pê bibe. Her wiha li gel Rojavayê Kurdistanê jî divê Tirkiye li gel Kurdan hevkirî be. Başûrê Kurdistanê jî berjewendiyê Tirkiye her yek li gor xwe dihesibîne lê em jî wek Kurd wek aliyê milletê Kurd û gelê Kurdistanê em jî ji pencereya xwe ji pencereya milletê xwe welatê xwe li meselê nerin em jî dibên em milletekin û welatê me Kurdistanê mafê me ku bi awayekî azad bi statûyekê em xwe îdare bikin. Tirkiye veya paşguh bike nebîne bixwaze ji holê rake evan 94 sal li Tirkiye vê dike wek dewlet wek komara Tirkiye ka çi bi serxistiye ji ber wê Tirkiye divê meselê de careke dî ew hişmendiya xwe formateke nû lê bide vek kiriye bi vê aqiliyetê bi vê hişmendiyê vê siyasetê Tirkiye'de nikar tişkî bike lê milletê Kurd jî dê li hemberî vê siyasetê serê xwe netewîne heta îro netewandiye. A baştir bi bê kuştin, bê şer, bê pevçûn bi rêyên siyasî, bi rêyên diyalogê em li hevdû bikin, em li ser masiyê rûnîne pêvajoyekê dest pê bikinê. Ji vê derê jî careke dî em bangî serokkomar dikin, bangî hikûmeta Tirkiye dikin. Em dibêjin dev ji vê siyaseta li ser dijeyetiya Kurda tê meşandin dev jê berdin, dijmin û dostên çêker û ê ku rojane tê guhertin bi vî havî dê tu fêdê nedin we, dünya ne dünya berê ye, dünya ne dünya saspîkoyê, Kurd ne Kurdê berênin. Em ê di vê pêvajoya ku xerîtetên guhertin wek millet, em ê wek gelê Kurdistanê, em ê jî bi awayekî azad, bi awayekî mirovane bikaribin welatê xwe îdare bikin. Divê êdî Tirkiye veya bivîne, lê ev jî em wek pak dibêjin ne bi kuştin û şer û pevçûnê bi rêyên siyasî, bi diyalogê divê vê çareserkirin
دولتا ترکیه تکلیه خواه اروپا جی خراد که امریکا جی خراد که به حسابه و ج نقطه که دار نقطه بالعکسه و اف نتو سیاسته دوی ترکیه با آمه برجواندی دولتا ترکیه هگر براستی عقلانه هنک لیبنارن دوی لگل کردال هفکن لی مخابن ایرو به سعودیه که لترکیه چه پارتیا دستلات و چه جی مخالف وان کسی که مثلا دموکراسی عدالت آزادیه و کبیه بپارزتونه و افجی کردا تنه دهیله برێزۆ شێلێکنەها تورکیە ji vê pêvajoya hesas ê pêwendiyên derve derbas dibe di herêmê de helkeftên godikê giriftan li gel Washingtonê li gel Moskoyê li gel Brükselê li gel navendên din ên mezin ên cîhanî peyda dike gelo Türkiye ji perspektîvekî çawa tev digere yanî Türkiye tê nagihê ku birêvebirina siyasetekî wisa Türkiye ji nêzîkahiya van navendan îzole dike. Yani pêşeroja vê siyaseta derve pêşerojeke çawa ye li gora Partiya Azadiya Kurdistanê û nirxandina te. ev eşkereye ku Türkiye vê siyaseta xwe ku kesî tu nebehesibîne çi dewletên cîhanê çi Awropa çi ew hêzên mezin ku li herêmênin dê Türkiye hergehre ev krîza têde ye û vê riya neçareseriyê dayî berxwe tê dibifetise. Ev eşkere ye. Dünya vê helwesta Türkiye qebûl nake. Türkiye bi her havî xwe li ser her kesî ferz bike û bibe ezim û ji me ji vê siyasetan wê de tir ez tu tişkî nameşînim biya me dawiya vê siyasetê şikestine û ez bawer nakim ku Türkiye demek dûr û dirêj kare bi vî awayî jî vê meselê bimeşîne. Îro peywendiya Türkiye li gel NATOyê li gel Awropa çi peywendiyên eskerî çi yên siyasî çi yên aborî ne ew peywendîne ku Türkiye ma dilê xwe di rojgevê de hade bi xatirê we vay me we tu nehesebandiye. Aboriya Türkiye jî siyaseta wê jî û mesela eskerî jî heta tu bivê ji bi Amerîka re bi Awropa ve peywendiyên gele xurtin ez bawer nakim Türkiye kar bi ser vê siyasetê zêde bimeşe û ew welatên ku îro ji Türkiye ji vê siyaseta wê nerazînin awayekî ew ê rêl ber vê siyasetê bigirin. Lê pêwîstî bênîne em bangî dewleta Türkiye dikin pêwîstî bênîne. Zêdetir siyaseta Türkiye ku xwexistî vê aloziyê ji mesela Kurda ye. Mesela Kurda heger li Bakurê Kurdistan li Türkiye riya çareseriye jêr vebe û Türkiye wek dewlet li gel her sê çarperçeyê Kurdistanê têkiliyeke nû ji xwe re bihûne pêwîstî bi vê şer û pevçûna pêwîstî ku bi vê siyaseta ku bi hemû dewletan re nav dijeyetî û nav nexweşiyekê de pêwîstî wê jî çênavê. Yani aşkereyê ku pirsgirêka Türkiye esasî bi Kurdarê ye lê divê Türkiye bizanibe Kurd serê xwe natewînin a mühim ev siyaseta ku ew Amerîka ew Awropa tê dijî hev Türkiye divê bizanibe ku riya çareseriya wê kilîda wê esasî li gel Kurda li hev kirine. Birêzo şelek Rusya ku aliyekî herî xurt te herêmê de ye piştî daxistina yan jî lêxistina belafira wê berî biqasî salik sal û nîvê li ser erda Sûriyê ku digo derbasî Türkiye bûye hate daxistin kete peywendiyên gelekî aloz bi Türkiye re heta Türkiye di têkiliyê xwe gel Rusya de bacekî aborî krîzekî aborî mezin jî de paşî wî nêzîkahiyekî zêde di navbeyna Türkiye û Rusya de peyda bû heta di navbeyna şeş meha de çar cara di navbeyna Serokkomar Erdoğan û Serokê Rusya Putin de hev dîtin li darketin. Lê niha piştî bi taybetî helbestgirtina li hember Rojavayê Kurdistanê bombardımankirina Şingalê helbesta li Sûriyeyê Rusya helbestekî gelekî giran nîşanda ji helbesta Tirkiyeyê dilgiran bû. Gelo perspektîva siyaseta Tirkiyeyê li gel Rusya jî di vê çerçeveyê de dê çawa bibe. Niha ev guhertina siyaseta Tirkiye ku li hemberî Rusya jî li hemberî Amerîka jî wek me got
سیاستك اساس خوش لسر به استقراری هاتی دانین از باور ناکم که روسیا لگل برجواندی خوی لگل اساد جی و لگل ایرو روجاوای کردستان لگل پیاده جی به تومری دان عالیه کی و لگور داخواز و سیاست ترکیه تفگره امریکا جی خناد برویا لدوی دره ده ترکیه هگر مره سیاست هاوی که ایرو ایریشوی لشنگاله ایریشوی روجاوای کردستان اف سیاست ها که دمشینه آلیه که ویج بو رایا گشتیا خوشی وی او دکه نها اندقاد بکن پشتی رفراندومه دمکی آلوزی چه بو نابینا ای گوتن اره و نا نخوشی چه بون لبوا ایریشنا و و سیاست ها که دجی روجاوا و دجی شنگاله اندقاد بکن روجاوا ترکیه هات گوهرتن دنگ گلک آلیه هات برین ترکیه بشک جه اوه که جبو ری لبر و مخالفت الهمبری قبگرو برای مسئله بگوهره مسئله یک جه او یادجی ترکیه اساس خودانی هرچقدر گل باشور کردستان پیوندیه و هیجی ل ایرو او ایریشال شنگاله آلیکی و لدجی مشا سرخبونا کردستانه و خطریه و ایریش روجاواجی الهمبری بستاتیبونا یاجی استاتیه که بدست خستنه نها تکلیه ترکیه لگل روسیا جی بیامه نل سر اساسه کی معقول دمشه هاو تله نری دب آوه کی دی اف تک جی بچن و لگل امریکا جی وای ترکیه جبر که وک هسپک هیچ ویو و ریل برخوا شاش کریه او هر دبجه لگور خود دبجه آجمر باش اوه و دبی از جیل سر میزه رونیم از آن آوا دولتنا دروی هر تشتی هشتنن لی اساس ای خوش دروی ماسه هشتنن ترکیه بخویه اگر ترکیه لگل کردال هفکری با محقق اوشیل سر ماسه بویا جبر وی دوی تماما بنگاه سیاستا خواه بگهاریان نوی هاوی دیاره که ترکیه تشکیب دست نخه بله که مصطفى هر وها ترکیه ده حرمی ده yani جاوه کی دیروکی و ناو بینا انقره و تهران ده ناو بینا ترکیه و ایران ده گنگشیک هبویه یا گو بنگاه خواه آلیه برای شیعه و برای سنه جی ورگرتیه هیا ترکیه دمکی دریج لگل ایرانی ده ناو گنگشیکی وساده بو لی به نزیکاهی روسیا را نزیکاهی لگل ایران جی ایکو پیک هاتی هبو لی پشتی دمکی کرد کو ترکیه وکی گو خویا بو جوی نزیکاهی خو لگل ایرانی پوشمان بو هر وها ایرانی جی پوشمانیه که خو دوی درباره ده نشان کرد گلو او گوهراندنا روتا یا سیاسی بر به نزیکاهی ایرانی و ایرو چاواتین ارخاندن جالی کمارا ترکیه نها ترکیه و ایران عراق سوریه وقت چهار دولتیم که هر یکی بشه کردستان دبن دستلاتاریا وان دیه هاتی داگر کرن سالای او برجواندی و پرسکریکن ادناوین آوان مثلا سنتی و شیعتی و پرسکریکن و برجواندین هریمی و اویدی لعالی کلید مثلا کرداده وانا هر لحفظو کرنن از کارم بیشم ایرو نزدیک بونا ترکیه لإيراني بلكي سبب كوي اساسي جي مثلا كردايه چل روجاوا چل باشور كردستاني چل باكور كردستاني تركيا خونيزي ايراني با اوايا كي دخواز زيتر نيز بكو كاوي چاوا بهبره ريل بردس كفتن كردا بگرن لي مساله ايرو مثلا اساد ايران لپشتا اساديه و تركيا حتى دمك دوغوت از امي اساد بين خواره نها پشتی امریکا بخواه لسحی زیادتر اکتیف بو ترکیه سیاستا خواه هندکی گوهرتیه ترکیه دوی واریده نکاره لگور برجواندی خواه نکاره لگل روسیا و ایران و اساد و اویدی هلوست بگرو لهمبر امریکا و اوروپا وانا نه هبونا ترکیه و سیستما ترکیه و برجواندی وی رده دویا و نکل حریم دی اف دولتین دی ریبدنه تکلیه ترکیه و ایران جی هر لسر دجایتیا کردا چه بویه لوی واری ده خوازم بالی بگشینم نقطه که البته دولتین
ترکیه ایران لگور خو سیاست اکوان هی لیکا ام گلو و کرد ام لکنن ام و کرد سیاست اکمای نتوایی هی تن پلان و استراتژی من نتوی هن تنن او دولتنا هر لگور خو او بخوازن دشنا به دست بخن آن شخور سیاست نا بمشینن لگلو باشوری کردستانه لباکر روجاوال روجلات کردستانه که کرد چه دکن گلو امه چا کاربن فیده جوه وان گوهرتنن دیروکی که هاتی بر دریه کردا جه ورگرن دوی وارید دوی کرد زیده تر سر خو بشینن سیاست دولتا یکی هر ور لترکیه گوهرتنا دستلاتاریه صدی 10-15 تاثیر المسلا کردا که پر زیده گوهرتنین پر مزن تیده چینا که جبروی دوی اولی ام کرد بزانبن که وک آلیه که امه چه بکن امه چا فیده جوان گوهرتنا و جوی فرصده بگرن بیامه کرد لسر بیوارید ضعیفن چل باکور چل روجاوای کردستانه چه جی لباشور دوی مسئله ده گلک مایه مهنه روجلات کردستان جیده هیدی وای گافته آویتن لهر پرچه کردستان دوی استراتژی نتوی کردستانی هبه و ام بکاربن دستکفتین هر چار پرچه کردستان جی بپارێزن لە باشووری کوردستانê îro bi destxistina serxwebûnê dê gaveke dîrokî be divê hemû Kurdên cîhanê vê bizanibin û çi provokasyon û çi lîstik tên kirin ku çi Tirkiye, çi Îran, çi Iraq, çi Sûriye naxwazin Kurdistan meşa serxwebûnê bimeşînin. Tirkiye wek dewlet têkiliye Tirkiye Kurdistanê heye lê biya me siyaseta xwe ew heye ku pir zêde nebdilê wê. İran min dixwest ez verme ser vê babetê Kek Mustafa Serokvezîrê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî duhî ji bo beşdarîkirina di Lotkeya Konseya Atlantik li Stenbolê bû li vê derê li gel Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan hevdîtinek pêkanîn di wê hevdîtinê de Serokkomar Erdogan destnîşan kir ku ewleyî, aramî û pêşketina Herêma Kurdistanê ji bo wan babetekî gelekî giring e ger di wê çerçevê de piştî bordûmankirina Şingalê, piştî şehîdbûna 5 pêşmergeyan li Şingalê jî ev hevdîtin û karvedanên vê hevdîtinê gelo Ankara perspektîvekî nû girêdayê Herêma Kurdistanê, girêdayî meşa serxwebûnê, girêdayî meşa ber bi referenduma serxwebûna Kurdistanê ve bidê pêşxwe. Em wek Partiya Azadiya Kurdistanê ew êrişên dewleta Tirkiye yên li Şingalê jî yên li dêrika Rojavayê Kurdistanê jî şermezar dikin. Tirkiye di vê rêzê li desthilatdariya parlamento û hikûmeta Herêma Kurdistanê bigire. Her di vê têkiliyê me başin, di vê em wan bawayekî heta mustewayekê danûstendin heye lê ev êrîşa esasê xwe binpêkirina desthilatdariya Başûrê Kurdistanê ye. Em li wê derê Tirkiye rast çend salê dawiye li gel Başûrê Kurdistanê peywendiyek wê heye û em wek Partiya Azadiya Kurdistanê em dixwazin ev peywendî wek peywendiyê du dewleta bimeşin û ev bive piştgiriya ji bo serxwebûna Başûrê Kurdistanê jî lê ev siyaseta Tirkiye îro dimeşîne ev êrîşên ku vê dawiyê hatî kirin êrîşên ku zerarê didin meşa serxwebûna Başûrê Kurdistanê. Li vê derê helbette PKK wek hencet nîşan tê dayîn em gelek cara bangî PKK jî kiriye meş PKK û hemû hêzên çekdar yên Başûrê Kurdistanê jî em dibêjin divê hûn rêzê li desthilatdariya parlamento û hikûmeta Başûrê Kurdistanê bigirin û divê PKK ji Şingalê vekşe niha çi pêwîstiyek tune ku PKK li wê derê be û em baş dizanin ku ew siyaseta Îranê ya Bexdayê ku dixwazin Şingalê ji Kurdistanê veqetînin ew siyaseta ku ji ber ku Şingal cihekî stratejîk e dixwazin li wek mesela hîlala Şîe û gelek stratejiyên dûr û kur ew siyaset henin divê PKK rê ji êrişên Tirka jî re Tirkiye jî re siyaseta Îranê û ew ê jî xweştir neke ji ber wê divê ji wê derê vekşe. Lê dewleta Tirkiye heger bi rastî jî divê mesela peywendiyê xwe li gel Başûrê Kurdistanê samîmî be divê uzra xwe ji hikûmeta Herêma Kurdistanê bixwaze ne ku ji ber ku bes pêşmerge şehîd bûnin ji ber vê êrîşê divê heqê Tirkiye tune ye li wê derê êrîşî Şingalê bike
و لوی درجی حکومت هرما کردستان البته که تکلیوان دیپلماتیک هنن لیبیا ما حکومت جی دوی همبری و ایریشه هلوستا خو دانه و بیجه اف حلال کرنا دستلاتاریا می لباشور کردستان پیوندی دیپلماتیک دوی هبن و محقق و هبن لی ناراضی بون جید و به نشاندان ترکیه بلا باش بزانه بکه حتی که اول قال باشور کردستان براستی جی پیوندی یک صمیمی و پشکریک صمیمی بکه دیج عالی کرد باکور جی همو کرداجی پشکریه ببینه لی دستپیکا ویشی ترکیه اول دوی لگل کرد باکور کردستانی لحف کریبه دوی دفجوی شری برده دوی سیاستا که مثلا کرد و کردستان داتینالی کی وقت مثلا ترور وقت مثلا آبوری نشان داده به دجوی سیاستی برده ترکیه لوی دره و گاوی باوجه حالی لان تکلیه باشور کردستان جی هم باشتر برز شلیک گر مروف جه پرسپکتیوا نرخین دموکراسی گردونی مروف بگری دستا باشوری کردستانی اف بو 26 ساله دناو عراق که کو دناو آلوزین سیاسی مزنده جیانا خبر دوام دکه لی حرما کردستانی کاری بویه دستلاتک حرمک ادارهک شارفانیک مدرن دموکراتیک بربوی و بچه او مخابن ده قادا بغدای ده نکاری بویه هم آهنگیک لگل بغدای او یک پیکری جبرگو بغدا هردم آستنگیل پیشا پیشکفتنین آبوری، جواتی، دیپلوماتی، kültürî، çandî، siyasî ên Kurdistanê pêk anîne. Cîhan vê yekê her dibîne û ji cîhanê ve bi taybetî di qada platformên navnetewî de piştgiriyek ji bo serxwebûnê, ji bo reforma referenduma serxwebûnê tê nîşandan. Gelo Tirkiye weke dewletek de heremê de ku xwe di bereya demokratîka cîhanê de binav dike. Serxwebûna Herêma Kurdistanê, dewletbûna Herêma Kurdistanê ne di berjevendiya Tirkiye û hêzên demokratîkê heremê û ê cîhanê bixwedê. Niha mesela Kurd û Kurdistanê bi dehan salayê wek meseleyek ku nehatî çareserkirin li holê ye li vê siyaseta dewletên Ewropî û Amerîka û ew ê dijî Rûsya û tesîra wan jî heye lê esasê xwe ev dewletên ku bi pirsa Kurd rûbirûnin wan nexwestî vê çareser bike. Türkiye helbette ku çaxa li gel Başûrê Kurdistanê rêzê li desthilatdariya wira bigire û piştgiriya serxwebûnê bigire beriya wê divê li xwe vegere. Li alîkî de li wê derê siyasetek ji ber berjewendiyê xwe aborî û ew ê siyasetek nîvçe bimeşîne li alîkî jî li Bakurê Kurdistanê şerê Kurda bike, li Rojavayê Kurdistanê şerê Kurda bike, ev ê negê tu merheleyê. Ez dixwazim divê derê balê bikişînim ser noxteyek dî li Başûrê Kurdistanê meşa serxwebûnê wek pak em piştgiriya referanduma serxwebûnê dikin ew ê pêk bê, em piştgiriya serxwebûna Başûrê Kurdistanê dikin. Hindek kes dibêjin ka gelo Kurd hazirin serxwebûnê, dewletbûnê. Niha yê ku federalî bi dilê xwe xwest Kurd bixwe bûn. Kurdên me başûr bûn û li wê derê li gel Bexdayê destûrek çêkirine û demekê ajotin lê Bexdayê ew destûr bin pêkir. Qanûna bingehiya Iraqê bin pêkir, federalî qebûl nekir, mada 140 pêk nanî, bütçeya pêşmerge nedayê û xwest vê federaliyê tu nebehesibîne Kurd îro ji bo ku bikaribin jiyana xwe jî berdewam bikin ji xêndî serxwebûnê tê rejernimayê. Îro Kurd vî halê xwe jî vê tecrüba xwe yî ji sala 91 heta îro îspat kirine ku karê xwe îdare bikin û ji gelek dewletên cîhanê zêdetir dewletin. Divê vêya kes li ser Kurda ewekê nebînin îmkanê çavkaniyên aboriyê sererd û binerd û îmkanê zîraetê, îmkanê avê, îmkanê turizmê gelek îmkanên ku li Başûrê Kurdistanê gaza tebعîyê nefte sedî sed û Kurd karin bi va îmkanên xwe bibin dewletek gelek dewlemend û dikarin wek dezgeh jî xwe îdare bikin. Gelek dewletên li rojlata navîn, gelek dewletên Efrîqa yanî çaxa hatine damezrandin li rewşa wan bine û îro jî
ام بدن بله. بر هف کرد قارب بن دولت ترکیه دوی وی ببینه دوی بله. وی ببینه و لگل باشور کردستان پیوندیک هین ساممی بهونه لگاو اول جی دوی لگل کردن باکر دفج بی شری برد لگل کردن باکر ریا چاره سریه وقت بله گلکی سپاس برز مصطفی öçelik سروک گشتی پارتی آزادی کردستان کو استودیو می دیاربکر تلگل اش سپاسیا ودکم ایوار باش تماشاوان هجا پشتی ناودین کرد دیس الاستودیو می دیاربکر ام دی لگل چاونیر سیاسی محمود شیمشک روشان افغایی یا ترکیه تایبت بگیرد جارك دين سلاف بينار وتماشوان وجهدارين هجاء كردستان 24 هر امل استوديو مي ديار بكر دمينن لوير چافنير سياسي محمود شيمشكر امدي روشا بطايبتي يا نافخوي سياسي تركيا بگرن دست بريش شيمشك اجبر دست بي بكم دهي سروک وزیر حکومت هرما کردستانی برزنی چیروان برزانی جبو بشداریا دی جوینا کنسیا اتلانتیک دل استانبول بو لبر لگل سروک همار ترکیه رجب طایب اردوغان جوینک لدار خستن دوی جوینه ده سروک همار ترکیه رجب طایب اردوغان در روشا اولی در روشا دانوستاندنین هر دو آلیان ده در روشا پیشکتینا هرما کردستانی ده پشتگیری خو آنی زمان کروادانین ویل ترکیه لانقره چاوانه گر تجمره بنرخینه سلاف ورجوخ بشکشتکم مروف و دولت تکلی آوان لسر جیانا و لسر ماف دولت آوانن جبوی تکلی هر دو مروفه کو لپیشی من ایرو او کس هنک تکلی خود بیشن جهورا او جبو ما او تشتکی نو نینه لبلی دوی نیریده لکردستان سوری هنک تشتی کو هزه کو ته او کرن گاوه کو ته آویتن دو خواه تشتی باش نایلش جو سمدیوی مروف و انسان و دوره کاربن هنک تکلیه خو ببرهف بینن بشداریه خو لهف بکن کو تشتی نو آوا بکن ev tişteki baş yani de jiyaniya Kurda de diplomasiya devleta zedenine racibiya Kurda liser devleta liser diplomasiye kemasiya xwe ro kem dike gavê nû li ser jiyanê davêje li ser navbeyna du devleta ya da devleta îro em dibînin li rojhilata navîn Kurdê ku li ser piyane li herema xwe li ser piyane pêştirî gelek devletê din siyasetê maqûl siyasetê bawermend tînin ava dikin ji bo wê îro têkiliya Kurdistanê û yê Tirkiyeyê têkiliya wan ez baş dibînim. Belê. Birêz Şimşek ger em bi siyaseta navxwî ya Tirkiyeyê berdewam bikin. Nal Tirkiye berî demekî Kurd 16 Nîsanê de referendumek ji bo guherînên çend xalên destûrî pêk hatin sîstemekî nû li Tirkiyeyê ava dibe. Lê li Tirkiyeyê aloziyên vê referendumê hîn jî berdewamin. Li Tirkiyeyê du bere xuya dikin. Yani bereyekî di navbeyna AK Parti û MHP de li aliyê dî CHP û HDP û hin aliyên çepgir xuya dikin. Gelo di rastiya jiyanê de jî ew wekî du cepheyane yan nirxandina te di wê babetê de çawa. Di bûna mirova da çuqa kevxweşî heye di nûbûna û bûna rojbûna hinek dewleta jî rojbûnê nû hene. Gor min ev referandum ji sed salî û vir de dewleta Tirkiyeyê îro dîsa nû bû. Bi ser xwe ve hinek tiştê nû bi xwe ve girêda û hinek tiştê nû ji bo tevayê
ولاتیه ترکیه جبو کرد خو ترکیه خو عرب خو تشتکی نو گاوه کی نو داویجه کود بجن itaat و terakki perver 7 sale Türkiye bi zihni xwe idare dikir. Ji bo vî rejima 7 saliya Türkiye'yi guherî îro divê referandumê de divê referandumê de tiştekî nû ava bû semedê ku der û hundir êdî ew ê bihev zanibe kî çiye kî kîye li kê derê ye. Em dikarin bêjin ev referandum ji bo pêvajoya pêvajoyeke nû ji bo gavekî nû ji bo biraktiyek nû ji bo aşbûna gella û vî gellî tiştekî nû ye di navbeyna parlamenterizmê de ev mafê Kurda 7 sale di cî xwe da sekinî bû. Dema ku Kurda qala hinek tişta dikir Kurd bi xûnê dihatin qebil kirin dihatin mağdur kirin. Ji bo vî em karin bêjin ku îro di Tirkiyeyê de siyaset êdî li ser partiya di nava parlamenterizmê da hinek pirsgirêk ku nikaribûn ew bikrana. Başa kek Mahmud ger em bigirine desta di Türkiye'de di pêvajoya referandumê de AK Parti li gel MHP hevkarî pêkanî. Lê ew hevkarî li gor çavnêrên siyasî, li gor kesên ku hilbijartin nirxandin û li gora encaman jî ew hevkarî di erdê de bersiv nedît. Yani ew hevkariya di navbeyna AK Parti û MHP de di erdê de pêk nehat. Hatta tê gotin ku MHP metirsîl bawana hebû ku pêkanîna vê sîstema nû dikarê di çareserkirina pirsa Kurd de hin pêngavan bavêje ji ber vê yekê jî MHP piştgirî neda referandumê. Gelo ji niha û pê de. AK Parti dê dîse li hevkariyê li gel MHP bigerê yan jî ji ber sekna Kurd di pêvajoya referandumê de di proseya pirsa Kurd de hin gavan wê bavêje. Ez karim bêjme ku AK Parti ji bo pêvajoya ku çareserî nebû ew ji wî nêrî û vir de li Kurdistana Tirkiyeyê hinek PKK hinek gav avêtin, hinek tişkirin, hinek şerekî na tiye gotin bi serê xwe kir. Ji vê ji wir de heya îro wê ew rojê AK Parti ji bo serokatiya sîstema serokatiyê bîne ji bo tiştekî nû ava bike jê ra hejmar lazım bû. Yani siyaset bibû hejmar. Enger ku ew sêsid û sî nehata zevtkirin ev tiştê ku îro em dibêjin ev referandum ji sedî pêncî û yek û çar ew nedibû. Pêk nedihat. Ji bo wê AK Parti vê hejmarê yani siyaset û matematik hevdû cih guhert AK Parti mecbur ma ku çî bike bi MHP re vê gavê bavêje. Tevekî temam piştî vê jî em karin bêjin ev tişt di dünyayê jî bela bû. Recep Tayyip Erdoğan ger ku bi serokatiya hunerê xwe nebaya ev 151 û 41.41 nedihatin ava kirin. Çima li vir AK Parti mere bi culetî bi ewî bêje ku AK Parti pan-Türkîzm kir. Di nava dünyayê de û di nava Tirkiyeyê de jî çuqa damara Tirkî hebû pêkanî semedê wî ku ev hejmara pêncî ji sedî pêncî derbas bike. Ha ji vê pêve ev ê çi bibe çawa bibe ger ku ji bo serokatiyek nû, sîstemek nû,
ava bike peyuste ku Recep Tayyip Erdoğan wa tesere partiya xu ve hatine hinek tişte programı nu bide berxu hinek tişte nu ji tevayı Türkiye'ye ra beje. بله وکی چاونیرکی سیاسی کک محمود وکی چاونیرکی سیاسی الگورا بیرو باوریات سرو کمار اردوان آک پارتی وکی دستلات جبوی پیشروجا ترکیه دی چرچوه سیستما سروکاتی ده دکاری چپین گاوان باویجی کو راستیه کی کرجی لترکیه هی لباکوره کردستانی هیا کو 25 میلیون انسانا درباز دبکی و دی پیواجویا رفرندومی ده شروع وکارین سیاسی دی بیجن گو گر کردان دنگ ندابانا آک پارتیه حتی دکاری بود وی رفرندومی ده دنگی نازیده تر در کتبانه. Ha hin herkes gorxu hin tişta dramine dibêje başe gotun başe lebelê Recep Tayyip Erdoğan li rojhilata navîn gavê ku davê je semedê ku li dijî Tirka tenê ev raman yani ne okas dürüst e netevaiya yekitiya netevaiyan Birleşmiş Milletler dibêjin ew biryara wî ya 1963 dibêje ku kesekî devletekî li devletekî din hin tişta bike li dijî devletekî din ew devlet kare wî hêzê ew bike. Ev salê çûn ev biryar wextê ku Birleşmiş Milletlerê da yani netevaiya yekîtî da li Fransa li Libyayê xist. İro em dinerin di nava Sûrîde kîja dewlet nîne ku bi vê biryarê. Piştî vê biryarê hin alozî çêbû, hin şer Birêz şimşek geva ku min ew pirskiriye ez dixwazim di siyaseta navxweyî ya Tirkiyeyê de em wê çerçeveyê de bigirine desta. Yani li Tirkiyeyê hilbijartin li nav Tirkiyeyê çêbû, hilbijartina referandumê li nav Tirkiyeyê çêbû. İstadî pêncî û yek nokta çar gel li gel referandumê deng dersekinin, li gel erê sekinin, istadî çil û 8.6 li dijî dengdan şirovekarên siyasî dibêjin got ger Kurdan deng nedabane AK Parti ev di vê referandumê de nikarî bû ser bikevê. Nirxandina te di wê babetê de çi û ger AK Parti sek navê di pirsa Kurd devê çi be? Ha em dikarin vî bêjin ev referandum di vê referandumê de gelê Kurd ji dil yê ku li ber Erdoğan sekinî ray nedabanî imkanekî wî ev ê ji sedî pêncî derbas kiraye an nekirane. Gormin armanc ne di vê noktê de be. Armanc gelê Kurd di kîja tintêrê de bû, di kîja nebaşiyê de bû, di kîja sikincê de bû ku ev tişt li gelê Kurd tê ew kirin. Gelê Kurd di orta camî û misgeft û kilîsê de mabû. Li PKK li alîkî li gelê Kurd dixist AK Parti li herêmê Fethullah Mirovê Fethullah Gülen alîkî hin tiştê din li gelê Kurd dikirin. Yani ev gel di vê referandumê da gote ku ez tiştê durust kî bike ez li keleka wî me. Gelê Kurd îro dizane ku wextê ku di vê ev referandum ji bo serokatiyê çê dibe ev referandum û ji bo gelê Kurd mafê Kurd baş e ez bawerim ji bo vî ew tişta li hinda gelê Kurd sekinîn. Belê nirxandina te çawaye gelo Ankara ji bo çareserkirina rastiya Kurd li Tirkiyeyê dê hin pêngavan baveje. Birayê min ê delal. Ana ev wextê ku serokatî hat bi vî hejde makezagonê ku qebîl bûne serokatî bi vî nabe ku makezagonê ku nû pêwîst e ku bê avakirin bê nivisandin. Ji bo serokatiyê çi lazim e?
lazım e ku hin meclisi heremi lazımın. Hin vekilin ji bo ku li vê heremê biçine Ankara'ya lazımın. Ji bo serokatiye demokrasiya çi lazım e? Demokrasiya yek a heremi lazım e. Zagonên heremi lazımın. Perverdeya heremi lazım e. Tiştê wer siyasetek heremi lazım e. Evana giş li heremê li Kurdistana Türkiye'ye bingeha wî çê nebe, zagona wî gora wî çê nebe, gav naya avetin Türkiye wê çaxê tengasiyê hîn mezin ew bibîne. Belê. Ji bo wî îro ji bo ku wezîr hatiye serê partiyê ev de hinek tiştê nû ava bike, hinek tiştê nû bêje, hinek rê nû veke. Yani ji bo çareseriyê hinek pevajoyê nû, hinek zagonên nû, hinek mafên nû ew ê bînin ava bikin. Belê gelekî spas birêze Mahmud Şimşek çavnêrê siyasî ku ji stûdyameyê Diyarbekirê tül gelme. Gelek spas. Evar baş. Temaşevanên hêja vî avayî em hatin dawiya bernameya îroya basîroj heta bernameya gena basîroj her şadî.